na busia me se ntokwa no aye kese Okatakyie Afrifa mensa versus Kwaku Manu Bob Siga omo ntokwa no ba bi adri die last warning aba obekaya Kwaku Manu ebedi nkomo na ochiremu a John Dramani Mahama anka won hyemla bi said obi endi atem ema Okatakyie Afrifa mensa ebe so fire Kwaku Manu na after say Okatakyie Afrifa mensa fire Kwaku Manu ewie no Kwaku Manu so live ebedi nkomo na ochire nsemu a Kevin Taylor ene Okatakyie Afrifa mensa omo ntokwa ya ekoso ewo media iso a amanfo support both two side ni na obi ka na adwene no enye bibio enye political side nti na omoko santokwa no na de nti a omoko santokwa no ono Kwaku Manu na onim saade na ode ochiremu a we ya what ase can say say na yes oban ho enti na Okatakyie Afrifa mensa omo kuntokwa na Okatakyie Afrifa mensa ete sa asem na busua ensam Okatakyie Afrifa mensa abadwiri agu ho no sewani ankasa Okatakyie akasa asend the stray bullet de ama Kwaku Manu se opa onfa ne body emeje so GH Kobi media so mesa se oba so ani biem na wa subscribe to your channel se ni update bi anso etomu a onso onsa ebeka endi abusua se ye ba Kwaku Manu oni Okatakyie Afrifa mensa omo fight ya abusua ahya se ya eba ya Kwaku Manu ebedi nkomo se Okatakyie Afrifa mensa oni Kevin Taylor oba ho entina omoko ntokwa what ase enti enye government issue and enye political issue bia oba ho nti na omo ye den eko insa me won se boapayo bi Kwaku Manu a we ye movie actor me won se boapayo bi in his quest say obe serve the paymasters or the menim etwim first okofa tornado ebe si ho ema odidi me ma me akosua bene wa atem man ka hwe me koka Ibrahim Mahama ene sha adwempa hinachi obesi ho didi matem man ka hwe enanu ya wasabe si ho me ne kwase ya osane yire kwase to yi apapon yi amatela e said the ono Kwaku Manu ni nchiremu ne se many amatela ku oba ho he has nothing to do with politics ma men kan che Kwaku Manu o party a obeti wagu sana me ma ansansa dali ne hwan ne won ya o manji wagu atoso ko atoso no atoso sa I will give you the benefit of the doubt say wadwene esa na said you want until call left sa no wadwene so tie when I left and I believe says sa no wadwene if the nipa bia wo kasa say me kasa kire benyansafo that means wo nim say wo kan kwase asem it do be say wo hwe say benyansafo tie wa if say wo kan nyansa ohia so be kasa me kasa kire benyansafo Kwaku Manu wo fa wa fefa na de ba fie ha me ne wo ba wie no wonam Kumasi adwomfo ma ne beto dwonso agu so Unipa bonesemu a okọ ya akofa santu Judas abusuapani Judas Kwame despite what did you what di awo party a obate o party a obate ya do tu fiewura e wo obo ase na sabi ye pake wo car garage na so ye car obeka mbeti na me so wo party a sa na wo de nkrofo ko aduro so a ye friend say joy daddy fo wo ba wo mu ye sesese ba bia wo de nkrofo ko nyina ye beka magana fo ato precisely so wo de skafo ba bia se wanya Ibrahim Mama no ofidi a you better shut up exactly na se wonnim na member wo ni wantie me bow dia 2 minutes for messages o ma send the phone you will be shocked na me down Kwaku Manu me down o dia opa go ahead with sansem hunu ni bi ma mentis wa fa make every festival na be so ogumani mu ase na ka wa betu piga no samia wa adwene left no me twel exactly
why are me ansa one also open this year the one this would you ye discussing be before nation one only nyansa bia ye discussing enipa woni you wouldn't the difference between credit card and credit score ye can national issues precisely tell him ye discussing a serious matters and when your baby did so when your baby did judge me that's in a what now when you are going to say the make Afrifa about your topic said them a man grow for 1 year you will be shocked what I'll do to you for pound madam encounter will be out I'll come here make count men kanipa it won't be peace Kwaku Manu come here make count also mama abre what did mama akoso ma ayi akwa did mama akoso last year also man kan was one gas first video no so did matem na about 2 months ago also man kan was and was be your next one what there Kwasia beju dwan so also your Asantehene a me so nya Asantehene Demom so Asantehene dia makawtwi me so Kwasia ebeju dwan na Kwaku Manu ababedi nkomo a wochire mu Okatakyie Afrifa mensa ontumi ye ne foku wati ase se ba se yen kasa onu Kwaku Manu otumi kasa episode Okatakyie Afrifa mensa na wo kan nsem le de enumpo de yebogos Kwaku Manu ababedi nkomo afaya eye Okatakyie Afrifa mensa busunya ano eye de on se Okatakyie Afrifa mensa na wo kan asem bi se eye Kwaku Manu ekofa eye tornado emani bedi ne maame atem ni na no eno Kwaku Manu ababeyi ne ho ano ewo da issue ne ho ono so akire mu enti se o de o maame ba media so a de wo se amanfo ede ye o maame ne de o mo de beye enti Kwaku Manu ono so ababe bo defense ewo ne side abusuya ababe ka yensa ewo ha sei na ye be kwa tie de so ewo ye Kwaku Manu ono so ne side abusuya message so be subscribe to your channel no se ni update bi anso etomu a onso obenya bi ati na wa share ato other platforms so ede amai enti abusuya se ye ba Kwaku Manu nsensem ya ono so ababe defend ne ho ewo ye Okatakyie Afrifa mensa ne side na eno ene ye ba beti enti kame ho na ye nkotie Kwaku Manu ono so ni defense a oyeden ode aba efra me Kwaku Manu ma wo Okatakyie Afrifa no o tapu wo kwan wo nyini na hu se wo be fa edin Okatakyie na de Afrifa kan ba tin komo no me din di Kwaku Manu Okatakyie tie me untumi ntrete me da menim se wani nso ade wo mu ade wo efia ye titi mu no wo mu no wo efia ye titi ewo mu no wo mu ade ummu nipa na wo fa nipa so nya hwe saa na menim ummu nipa na wo fa nipa so nya hwe saa na Okatakyie me hu wo mu na aya na ye ho se wiase nyina ya wo dia sabi edu de bia wo kasa te se de wo da apem so wo kasa te se de wo da apem so wo kasa te se de wo ye dihye bi ba wo ye obrempon bi ba na so Okatakyie enya wo force de enti enya wo force se eye ntete ya ye de ma wo fam nkura brem so wo akura ho na wantia no abra wo so a na wo ya ade na wo chia no saa wonyini pe na wabaye hawa ma wiase ne nipa ena me no obedi nkomo na ka me mfiu saa na so video a wo ye no emu nsem a wo keka ye no na mebo video no na me wi a ma tro ba bia ti ama me so life ma me repra ka me mfiu ba me catch wo ne me yen wone me yen trete me ti nkoma me no di no bebia me free ban bebia me free am e ban yen trete me yen wone me efina wu stardom efina wu test ade en fan star Okatakyie fame ade e fame efina wu fame nti ase fofo wase hu se ase wo kasa wiase nyina etie onya no kore wadwini ya wo se wo kasa wo wadwini ya wo se wo kasa ase wo kasa no
wo kasa ne number 1 wo na nkofo tio but enya no kore ti nkoma me no di no ana wadwene sa ya wo se asa wo na ukuta kumase radi nyankopon uti wadwene sa ya wo se asa kumase wo na wutie kuma me pese me bo wa no masem na me gina so na me breaking it down de ma wankasa ya nkofo bu o ma me ma o mo chance say no mo start so mo didi matemo a o se wo kasa na me kasa nyina na me di bu ma wo kasa em but what about me hey fa Kwaku Manu ha fa free okono like we am satan tande bi enye hwe wan kasa kura wonya papa kura abobo no but enye hwe enkura bi tisamo no mo anya mema wo fia mo mantia mo meme fie obi ama kwa ma yetia ne ba wo sei wanya bema ma wantia nti kasa ni ha obi asa de ope asa wo kasa se nyame asa wo kasa te se de Ghana ya wo dia asa wo kasa te se de Ghana ya wo dia tacho ma mintie oyi me be break wan kasa wasam down boko pa ma munya asem ma katachie manya wo asa wo so se obi a wo akura na wo de nti wo koto ni a wo se aba wadwen ya wo sa se wiase na no ani on me ba ebesi ho ema udidi me ma me akusua bene mo atem me ba me pese me komachi ye tie fa tornado ebesi ho ema udidi me ma me akusua bene mo atem okay o se okofa me kofa tornado eba me platform so Asukatakyie okay medu ho se obi didi wo ma me atemu a wadwen se wo ka we no wanya dobi Ghana fo bi anya sympathy bi di ama won hu se Kwaku Manu kofa tornado ana obetra wo platform so ana odidi wo watem wo ma me atem Katakyie do odi ahwede ba fie no won e kofa once na bai wo ma meti ne baabi a wo ba berewa wo te ne baabi dwene ne ho odi ne lem ana wo se wo de wo be ye radio adwuma said I would to the school in no matter who no. And can you say radio duma? And it's all better radio so like any so better say we social media working po because said you who said you who so yakakaka no. And you kwa sen ka wo so camera kwasi hu so. O ma meti ne baby. Wo na wo se wo nim nyansa wo na ye nyansafo Kwaku Manu de wagimi. O ma meti ne baby. Na woni sofo panyi Ebeneza yi adomo kontokwa sabi wudidi na tem wo ka wadwene kire no atem didie ni mu na wudidi wo maame atem watimi afra wo maame wo ntokwa nim ama wa wo maame anso abedidi Ebeneza atem bebawo ati ho na ma akwan se obi nidi wo maame atem wona wo kofra wo maame wo program no so no umbre mu ho na wo hu mistake ya waye wan koda ma wosuni ama wadwene se so obi didi mi maame atema Okatakyie me na me maame ho kwan enti kasasem wo kroni se nka wo boso da biem se me wo a wo ma wo maame first platform wo me maame afia wo twa sebi oyomfo maame me nya sikani ba wo me fie sikani ho me fie sikani ho ye wo abusua ne ye wo papa side ye wo maame side ba wo kome maame side na wo kom papa side sikani ho yeni sika tienkomoyi etimi me maame afia wotwa ye obi a oye mobroni a wote ne wanko na wodwene ne ho semi Kwaku Manu sabie me tuoi se me beka wo Okatakyie asemo a ese wo ni me diri but wo betimi akodidi me maame atema me ni problem tienkomam no din ba se me no Okatakyie nya problem na me ni wo yiyi se me ye nyansafo pa wo nyansa ya tetem wa dwenim ana metime dwene a yie ekwa akire ana menwene short wa me ka bibia se me nkofra me maame se wo meka na adwene kire Okatakyie
Se me frame maame ma ne ba mu a tie me Okatakyie fans omo di akire nyina ba be didi me maame atem ko me na mabie sa platform na ma wo na so na begin kwa me maame ho adwene ni wo mutimu ba me na ma chipu me maame in wo tinkomo no ti wo platform ade ma wo maame no o mistake ya wadi kan yense wo ma maame platform nipa na oba me platform so me control no na won ko fo aba wo platform so tama wo TV o mbeka o ma adwene kire mpemfo bi ni ade no o ma si hu nkonya omo no ma si hu nkonya o ma ba wo program so abekire o ma adwene tama wo TV so a o mo ka o ma adwene no me pase me bisa wo say eno no ono ne de wo nkan da ho nso wo maame de wo say ha wo kwa ya so maame wo maame kwa ma ne bedidi benezayi adomatem na so nanka wo akora no wo na wo de wani atre wani to na wo pese wo didi benezatem so fo panyi atem a wo de didi natem eye wo asem because sana wo tie wo di mpenfo atem ba wo maame na wo di ne ba mu sisi a wonim ye wo mo case no ye ma ne sonson haya me nkodi asade wo tem wo ne se me de me ho ba Okatakyie me de me ho ba maame ntie de to aso Koka Ibrahim Hama ene sha adwempa hinachi obesi ho didi matem man carry sa asem so a wo kan so wo say twantro wo ye setting boy wo ye setting o seti sabi adwempa hene asema me beka akwa me nka se me bowudi wo se wi asisi obi hu ye washi na wo ta obi wo se me no ma busia wona wo se wo hu me da wosinim me nhia wo da wosinim me hu da me particular me nhia da hu da but wo di buo be kasa enti na me kasa wo ka bibisi ase me hu wosinim ani ade yes wo ti nkoma me no din me nhia da na satam kwa wo ba asinim da atam na wo so be pesi ni bia ye no wo ba na me te sei na me yem star me na me ye star da atam Okatakyie me nimu da me nkawo tinkomon me pese wo kɔ no said wo pese wo kɔ ni bia wo tinkomam no din ade a me kiri wo me life mo se obi awo aso obi threat obi adwempa hene asema me kai se me beka bi ene se tinkomoyi amanfo ka se bi adwempa hene kura gwawu no apia stadium akwa na bro chire wone fence mo kɔ we na fence ayi no amanfo ka se oh na se adwempa hene atiase no mame kai tama me ka adwempa hene asem eye bra wo wu ya pia stadium mu ekɔ ayie ni bi ene kwa me ahemfie ana me beka bi se adwempa hene se bi ye wo sikani bi wo kora wo betimi aye video ama no na wo bi na di akɔkyere ne se papa nipa so masi promote product ebia wo ka jatasment ho asem ebia na Ibrahim Hama kora no won hye dan fa nani se mpo ehu se bo ne mpo sebio o kasete bia opem so etifa video amu Okatakyie me bedidi wo watem me bedidi watem ewo sebi papa Ibrahim Hama ho ene daache hidem a wo me bo wo didi wo watem otan hunu me mo din endidi watem na no kura na wo mpe no kura wadwini nyina ne sa wodi wani isi Ibrahim Hama so wadwini nyina sa wodi wani isi Ibrahim Hama so sebi wodi ne bra mpo de ye koma wodi obeka se politics nti umpe John Dramani Mahama sem ene ye wo ne bra wodi also umpe na sem because for say ye politics na wo ye fine na de ono ne ye businessman na sebi ono atua nipa more than 5,000 ka wo krom ha a wo tua on kan ti nkomoyi wodi wani asini so na wodi na tem back to back ana wodi asem koto no so me kura me mebo wodi o wo na wo firi wakoma mu a wo so ta Ibrahim Hama ene asem a wo sa de betum so wo hu ye se me bedidi watem abran so so a me didi watem fa video bra de dikan nanu ya wasabi si ho me ne kwasia ya osa ne yire kwasia to yi apapon yi amatela he said you know Kwaku Manu ni nchire mu ni se me ni amatela ku oba ho he has nothing to do with video na mehwe we na mehwe okay ono so no say me patrol lady ya omode ne ba say wo be kan asem Okatakyie wanu muto
Oso wa friend sa lady ni da. Wa wanu mutum. Oso wa friend lady ni da. Ukro yai, ana a friend say, tell us so so friend in the so friend in the down. Una I bet you say, what friend in it. Now, make us a more cool about who are macaboni. Your personal interests are macaboni. Do they be a wo? We are emotional blackmailer. Okatakyie Afrifa. We are emotional blackmailer. Unye ni papa. Minumi de wanyina ase na nyonko. Ba unye ni papa. Uti nkoma o say udin painful atem. I can't call for some. But will be pouting customer. Oh, near me try to, if you are me pool, if you are me, hey, Jesus Christ. Okatakyie, men send a man who huntra. Tina minim sa, ye programmer, we want the diatema, why didn't you so the diatema and cofone say, we are bema, we are cuckoo. And come on, I'm in and ye the baby chef fridging. Now don't hump up more. What do hump me challenge me to challenge them out? Okatakyie me to challenge them out. So one point, oh, the member will class me here, some Oma and Sansa and will be warning. That's also, I said, what you did too much. I said, you have too confidence. On why and Sansa, maybe didn't the Kwaku Manu. Untimin threaten me. Me, untimin threaten me. Meba. Okay. Okay. I'll give you the benefit of the doubt. Say why okay. Imagine it. Okay. I say, my man quiet too. Me who am from Nana. Now I'm here. Me mobo. Okatakyie when you're here. Okatakyie Afrifa when you're here. So you're here. Would you tell me Ghana how I hear the better social media so? I like or better so what to console them. I would did atem, Chemo Henekoro. Yura, Piao, Nana, Onkasu. Cheme of Yura of Pimswo, na Brimpon Hene, na my Hene. I de be social media so we did atem. Chemi be. Okatakyie Nyahino. Okatakyie when you're Hene. Na konya tuntum ohen ye di kan na kodwa tuntum ohen o ma ba so odi so hin wa ye mrantia hin na so ye de before me ni komo wiwe no na bona hin ne wodi no ye din a kire wo ofum pakase en kire se woni nyansa ana wo ye ohene ti nkomai na me kasa kire badwemba Okatakyie badwemba asem ni bi na maka kire otisi an sa ofum pakase en kire se wo ye hene ana wo ye nyansafo tie me no ma musa wo ye wura anim no nka ho wa hini ekura anim o ma musa wo esuan kire ye wura mpo o ma musa kire ye wura mpo ye nya ho ba so te se de wo ye se wo koma mpo hene ayie na wo di handkerchief wo se wo hia aye sa ayi oh no you know omo ayi no mo hene no batakale ayi no waka kam you na bom say waka me no na de ahye oti wa po obi no de asai na de wo po obi ama na de tini asi so obeye no wakunkunkuntan young guy but wo ya homa so de ti ameka sa wonya hene a wadwene mu oha ne say sa wo ya hene pon a ana kampa wo da kura no a ka bo hunu nyansa say wo se me na ye left oh my god me na ye left Kwaku Manu am gina hi me na mu na ego me na mu go se me gina ho a me na me boom e kwa akire anu nche se me na ye left the onanti left no ka me nanti aka me ko side and side se minim se woni ma de a wo na wo so akosku a person ye lawyer no a wo nanti wo nanti a wo call wo se left ka be ko one side nempo kura se bi me bisa wo two person o kire me se opa wo didi matema de me di matem straight Kwaku Manu wajimi Kwaku Manu ni nyansa because o kaka kire titru ni abrempo onya hwenye problem by say we be ka kire me se me 90 me na left inti me ni nyansa enti na me bisa se ye nua no mo asabi o madi dem o ka se wo dwene ko ho de
Now you say omo ukasa mo mutie. Omo ukasa mo mo hwe. E bi di comment eba. E bi ka wachi Okatakyie. Ah omo ya wo fans ah na wunya fame no. Sebi wo refisa yalefo ka ho. Na mimpa me gina ntintimpo. Ana wo de sebi miminamu gumpo. Ana wo de me na beye mi na de wote hwi mu so be ka se na kire. Mami okuta crutches. Oba woko wo ya sebi true awonti wakampem. Ano de na wo ka kire no. Message be na ade ma no. Tie komai. Obi nya ye kamo ya wa ne pane ama ne to. Ene ne na ba kwa afon. Waya yalefo okuta poma. Ano wo ka de na kire. De message na de masa yalefo. Obi anya accident man na mienu atwitwa. Eso hwe wo Okatakyie. Enti de nyansa na wo ka kire se. De na wo ka kire ndense omo de. Omo di dem ya yalefo no. Sebi. Omo de omo nyim nyansa kura. Omo de nese omo de kura ko magimi. Sebi omo ya yalefo maka fom no. Sa na omo de kasa. Mewa. Ti se kam ya yalefo na me tefa ako a. Ka de me yale ebesere. Na mimpo a me gina mpo. Okatakyie unyini nwie mensida kotia wate. Obi di na mienu ba wiase. Yeso ko wanfa na mienu anko. Yenwia Kofi adom wanwane nyame na ya adom ene sika wuram ene nanani asa babak. Yeso Kofi oye na adwuma se presenter nice way. Ene tuo kaka nani. Abayo ya wo ko school. Oh sansem wo na me kafa Papa Ibrahim Mahama ho a wo mpesa obetie bi. Ena wo se me bedidi watem. De papa na ye ne yeka. Ana opamwa wo krom yakura wonnya bi opabuafo wonnya bi enti se bia Kofi adom wani nani etuo kan no na Papa Ibrahim Mahama anhwe region wo frim anhwe party a woto abama no na wo firi na ko mtimi yi sika de bo Kofi wani no eno bi ne ye beka na ye di ho adanse akra ya wo firi Asante region ya yembusa ne papa yembusa ne mama baabi a wo firi ani baabi a woto abako na Papa Ibrahim Mahama enye yimu a wotimi di sa akọ wani ni akọ UK ni first time omuntu kwada bank statement kwa menyi se ni nyan ko ebusa anko benya bi edina kọ eno no wa be kada onkada wotimi akada se oh Ibrahim me town me mpawasem na so saade we ya we ye ni nti me pawasem wa ye bida onka bida to de ne enye program na we eye personal attack. Wo personal attack. Eni prebi wo hu wo fie. Eni brefo. Wo se ora tama yen sa wo the beef ni ba na efia on. Tama yen kasa nwie no. Ada so bebo medua. Ana ade me be kokot. Me say before yen kasa nwie no. Me de wo gina ha. Na mmom sa wo de me ko akire bi mu a. Yen nwie no ada so bebo medua na ade me be kokot. Abusu ade etwa gu aye Kwaku Manu ne side no. Bob Sega eno no nso okasa ewo ho no enti ntokwa ne de menim se ende Okatakyie Afrifa mensa or the respond at the beba na etomu a ede ba betum se de atiefo nso ebenya bi ati enti abusua message so be subscribe to your channel no se ni update bi anso etomu a onso onsa ebe ka bi kete wose enye dodo no nwu amakra bye bye.